por baban kisngi awan lam shipi da undang yalam news. Wan penyeso naki sepangut naki wepat ki pertish ke UDP Makarot Circle. Ke UDP Makarot Circle minta kasi live hotrek Desember kalah priang subha ya pelat ki sepangut ki balawan penyeso naki wepat ki perti caka UDP. Haga jindon lang iba titos terwel khain. UMLE jong kathan barinik ton lengdo tongkar baroj Robert John Kajarin Lambert ukotong MDC ba Jasmine Roy Nongsej berkiwe kirorong ba jong ka party Lambert ki paj ba ki balewan naki kisnong ki beper. Equivalenten semua penumpat tinggi pada yang lain ni. Ya. Shot na nila dyan kuwi, shot na dyan kuwi. Tama ini. Kini shot na yan. Parti kesin ka baar bangawan pai kani ka parti hawat hakini kisnem bala la ti ngala lekno syaka NPP bala long kumu presiden jong ka NPP ha ka primary unit do lun te ndai ha ka jing yalam jong iba khan ba khan na mau pat te ngalawan pai biang syaka ni ka parti sa chisin te khoble shibun ya pi baro Ale rakat sama nama MLA Badan Buram Data Iba Dujas Nang ta isa te kelum lang ye pi baro kida khot jongka UDP ki barem bat ki bat mai kumanga te hakane ka por ngayang ban ai khuble ye pi bat kum ju ban kersan no ya kane ka parti UDP hoj beraskata nga lalong hi nong kitkan jongka kongres parti hakis dan baro nadu bangas dang ban tabut nrei tang hakani ka election MP kabala laban ong ba ngila yale lemuir ti ngila jon ban haka parti NPP ti haka ji sisa ngala soleran ha bangala yo le jerung haka to ka parti tamam lei tang sisin hingga kelumar te mentam namar mengalami naka National Party te ngasngau ba mentat te nganrung no haka Regional Party te ngasotanat ba isar MLA ru ila yo ban wanrung hing jongi suaka election MP te hendrai ngaklam syam layo ban kersane iba roban te hendrai Wan baban kisngi subha ban subscribe ka channel undang yalam news. Kublai shibu